Kidamta ni phai khri player ni lakha khri hini Phuloni constituency kaparlo Loring Thepi Borsing Rohang mini stadium along Assam Sanskriti Mahasangram amai kipaman pon Labang swasam sorkar pen kipaman pon amai mati kachipati along akhitin pensitami chtongnunsi chipati dunno lapen bangso kachipati ason among lagi lunbarim kanbarim henno lapen labangso Phuloni constituency angkang kachipati along ki hayatuma lagi puthot ele angkang lapen district level lapen state level angdeng ansitami bangso chipati paduponji pusi MLA Dorsing Rohang ahin pen Perangkia thengno than pachinidun Lapen bangso amai alhiaman pengpen kachitonglon lagi Karbi Anglong Autonomous Council EM Kangbura Kiling Haraghat LA MLA Dorsing Rohang Phuloni VDC Chairman Dhoniram Rohang Karbi Anglong ADC David Kumar Bora PWD Development Board Member Rakesh Terang Social Worker Noren B Lapen Ki Ongdun Manping Kiduatum Chitonglon Phuloni pen Mirzing Hansi Report Karbi Daily News অসম চৰকাৰ আহিন পেন ৰং ৰূপাৰলো লুন কিলুন কেকান কেথেক লবাংস সমাৰ তুমফান কাংথুৰ পাঞ্জি আফান হুৰা সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম লবাংস বেছি আংদেং দেং পনল আজি লবাংস আবাংকে MLA কনস্টিটুৱেঞ্চি আৰলো কেদো MCA কনস্টিটুৱেঞ্চি কেদো আন Hakpini Phuloni a constituency along si labangso chepate padupono si pini ladak chepate au somar lungiluno somar bang choksike pra sose more than 90 participants ladak non lun chepate bomno lapente adap aku kekan ladak bihu kekan buro adance karbia dance Lapen danglok so idnik aden soana monga competition dolo si alang litu mophan dak pini along si first second third ing lai pon la so pen phi mo MLA constituency angbong competition along an adak bon dum po MLA a constituency level labang so competition apan si pini ke selection lo si mo MLA level selection dam phi bangke district kan dam po district pen da philo pure mo state andam thupo lasi labangso asayang deng mangke government ban si deng ponlo pen government mangke deng pon ase bang lalo iltum ingborang rang bethangan laso lunbarim kanbarim amokha uwe gimi tung tabe labangso pathek pon erjia phan dan pachini pon erjia phan bahai ko gobe asayang deng si government to si patil si pon si society deng pon lasi Assam Sarkar Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Afan Chorolo Iltum kapre ka khei akilun ke kan lunmarim kanwarim labang solong itum karbi atumda kanbarim amokha chepaklang lunlong labang so awar sai longpon lo lapente yongdung labang so au somar tumo phanbang ini labang so jisik basedang kelong lamake alang litumta kacharli pon long labang so awar sai dolo si alang ni pan chorowek nai besi none prang bang yar ni tambe wiltung anengkan kapre ke tambe apusana ke kan ke lun bipon lokote ke thurmi os soijang os mar lo charli smart man tambe labang so lo charli ponchak kali wiltung lun do lam do kan ke kan do kan barim do kan ki mi do lai ka to welong ta angton pen lo charli logot thek pon fg fan si labang so sai beng bangke deng pono sonak taksi kapatu adata khel moharon borar bipono kapatu thek osomar atum handabe labang solo ko charli logo kapatu ki ta thek pon nangi phan pen laso ke thek bang putu phan adim malong kapali pon pen bini national international an labang so selection lo ta meke pon inji phan bang hai sai agency government pen bang patu ki pon asi nanglitum channel through dipen Assam Sarkar Chief Minister Abana Karbi Anglong CM Dr. Ram Rohang alang tum bhai panta rolo itum da Karbi Anglong long pen ta me itum Assam long rilong chetoi dun theki phanbang la somsuri kisi ke dang along ta me Karbi Autonomous Council pen na cherap du na chitu tu pot la si council CM sar ta me uthot churu si
si Dr. Bonto Vijay Sharma dan so sayang deng aputhak kami nilin MLA hoi pen churu